Alo. Sheri noneho nje kugusura. Nizere ko noneho uyu munsi uramba. Sheri ntabwo byakunda ndi mu mihango. Humura ntacyo uraba yewe. Erega sheri, indwanyi ya nyayo niva ku rugamba ifite amaraso ku nkota yayo. Ntugende utamfuro winze mwana. Alo. Yego ndakumva. Sheri nukubera iki muri iyi minsi nsigaye mbona amabere yawe yaraguye? Zero yo nawera nese sheri nkubizi mu mabere hari gufa ribamo. Alo. Alo. Sheri uziko ndose wanguriye inkoko. Jama wongera urote. Uveyo unayiriye. Ntugende utamfuro winze mwana. Sheri niyihe mpamvu ituma utakiza kunsura koko? Impamvu nuko iyo nje gusura utangira gukubagana. Ariko sheri rwose nawe ntugakabye ntangire gukubagana ntarakubona akarere ntuyemo. Alo? Yes sir. Arya sheri amazina ukoresha kuri mobile money nayahe? Wayo anje. Nyabona mbwiza ukuratayoba. Nayo ngayo nkoresha ahubwo se nanga ugiye kunyoheza sheri. Amaki? Amafaranga. Oya yewe ntabyo amafaranga ni umugenzi warangisha giwawe nagiraga ngo ndangire nuko ntibuka izina ryawe rya kabiri. Alo. Alo. Sheri ko ngize ikibazo wabungurije 30 ko nda kwishura. Ngo 30 ingahe? 30. Ariko sheri ejo bundi nsura nkagusaba ngira ngo niyaranjuribuka amagambo wambwiye. Yabuna sheri byo byirengagize turabisubiramo nyuma. Umva sheri wanje rero nkubwiza ukuri mwana wa mama. Njewe inka nakama ntishobora kundira ubwatsi. Umva rero nanje nkagukurire kunyu. Umbwira iki? Awe ntugashima inka nziza utazahirisha. Ntugende utamfuro winze mwana. Alo. Ariko wa musore we ntabwo wumva. Habaye iki se kandi? Rero nakubwiye ngo ndagishaka gukundana na ibyo bintu nzabisubiremo kangahe kugira ngo ubyumve. None se? None sike? Uba muri mobile money? Sheri nyibamo cyane rwose. Komeza uryoherwe na service. Ntugende utamfuro winze mwana. Alo. Alo. Sheri amakuru? Ni meza. Ese sheri nuko iki muri iyi minsi utakimfata? None se ngewe ndiribu. Ntugende utamfuro winze mwana. Alo? Yego ndakumva. Sheri ko ngize ikibazo wabungurije 5. Sheri naba nkubeshye rwose nta nurumiya mfite. Ariko sheri nkubaze. Yego mbaza. Ukubera icyo abasore beza mutagira amafaranga. None se weho wansobanurira? Impamvu abakobwa beza mutagira ubwenge. Ariko sheri nukubereke ejo bundi waje kunsura ukanzanira ku rugati. Sheri uziko buri gihe yonje gusura ngiraga ngo ufite toilette mu nzu. Alo. Ariko wese impora nk'iyama kumpamagara. Ariko anje uziko ngukunda. Ziba. Nyamara unyemereye ukankunda ntabwo nazakubabaza. Ziba yewe. Uziko muri iyi minsi nane mfite gahunda yo kukugurira iPhone. Ahira sheri. Ziba. Ntugende utamfuro winze mwana. Alo. Alo. Nakumeze ute? Meze neza ntari bitu. Ukurikije ukuntu wirirwa utuka abakobwa ubona uzaba n'umugore? Cyane rwose. Ayushuwa. None se ushatse kuvuga ko wazenguruka parike yose ukabura inyamaswa? Ntugende utamfuro winze mwana. Harya sheri ngo nihe mpamvu abakobwa bagomba kurya amafaranga y'abasore? Nukubera ko abasore muri ndangare. Cyandumva ivyo bintu bigoye. Rwarabuze nta kanyanga nta rumogi. Alo? Yego ndakumva. Raki uri single? Oya.
uri mariye se? Oya yewe ndi mu rugo. Halo? Urakumva? None se muga umurwayi mwasanze ameze ati? Yavunitse bikabije pe, tugiye kumushiraho sima. Muga ngo sima? Yego. N'ubukire mfite mwaba munsuzuguye pe, basi mumushireho amakaro. Ntugende utamforowinze mwana. Hano? Halo? Ariko rake nukubera icyo bari kwakurinka babibwira ngo ishi. None se ntabwo uzi ko iri n'izina ry'inka rya kabiri? Ari ishimwe. Ntugende utamforowinze mwana. Ara? Yego ndakumva. Hajya rake nijyari bavuga ko inka yatetse? Ni igihe ariyo yiriwe mu rugo yonyine. Halo? Yego ndakumva. Rake ni anje ninjye turugucata kuri Fibi. Urashaka iki se kandi? None ifoto nagusabye kutayimpaye. Kandi nayiguhaye. Mbona wanyoherereje inka. Nyine tegereza nyizanira ubwatsi urambona. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non. Ntugende utamforowinze mwana. Ese wari uzi ko Akabizu gashobora gusubirwamo iyo uwubizura n'uwabizuwe bemerekanyije ko kabizu katabizuwe neza. Reka mbanze nje kunywa akanyanga ndaje mbasobanurire neza. Ntabwo ni kukumva neza ngo laptop guza akanya yapfuye. Ariko se wagiye ugura ikintu kabanza ukambaza. Ubu ngubu muri ha Trading Limited wadutuma ikintu cyose ushaka Dubai nk'ibikoresho by'ikoranabuhanga, laptop, telefone, TV, radio, imodoka na sekizazo n'ibindi byinshi cyane. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe cyangwa ukadusura, dufite na office kwa Makuza Plaza wagwanye. Halo? Halo? Yari nukubera icyo udaheruka kumbwira ko ndi mwiza. Sheruzi ko nta makuru ufite? Makuru agenda atesi kandi. Ejo bundi narabatijwe ntabwo nkibeshya. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ces trucs là. Ntugende utamforowinze mwana. Halo? Halo? Raki hayi. Yes, hi. Ariko mwana kubera ikuri umugome. Aho ntimunyumvira ndi umugome gute se kandi? Ubu se ko nakubwiye nguriza ibihumbi 15 warayampaye. Ubu se nari kuyaguha nyakuye he mwana? Kandi mushiki wawe yambwiye ko ejo wafashe mu kibina. Mwana ntibaduteranye kuva nanabaho nta nubwo ndigera njyaho no mu kibina na rimwe. Kandi wambona muri iyi minsi usigaye unyishamo. Ngo nsigaye nkwihishamo? Yego. Uri ikigunda se? Ntugende utamforowinze mwana. Ara? Halo? Sheri mbere yuko dushakana ndagira ngo unsezeranye bino bintu. Ibiki se kandi? Sheri nidushaka nuzemera kureka itabi? Yego. Uzemera no kureka inzoga? Ngo inki sheri? Inzoga. Okay, nayo nzayivaho. None ni iki kindi uzareka? Nugushakana nawe. Ntugende utamforowinze mwana. Ara? Yego ndakumva. Sheri ubwo duherukana uzi ko wanteye inda? Urwana nayo nanjye wanteye umutezi. Ndumiwe. Ngo rwose pe. Wumvise ukuntu ari bigome. Ni bibi ni akobwa ni babi. Biradukenesheje byo kamwe. Nyamara bikenesha umuhungu w'igishoshwe. Ushobora no kukwambika ubusa ndubona umwambaro. Cyo gikobwa. Oya uyu mukobwa ashobora gutuma wambara ubusa ntiwugire n'umwambaro. Ari ukubesha byinshi akakubwira bita. Kwakina na Yesu. Hagati aho niba wifuza gutumiza ibikoresho mu mahanga, Dubai, mu Bushinwa n'ahandi hose hagiye hatandukanye,
cyane cyane ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'amalaptop, amatelefone, TV, kamera n'imodoka. Company ntayindi naguhitiramo Easy Technology Limited ni company nziza cyane ishobora kubigufashamo ibintu byawe bikakugeraho ku mutekano kandi babiri ku giciro cyiza ko baba babikuye ku ruganda. Ewana bahamagare kuri no nimero babigufashe mu cyane cyane ko bakorera mu mujyi wa Kigali hafi yo kwa Makuza, wanabegera mukaba mwaganira. Hari n'ibikoresho baba bafite kuri company yabo, hari ibikoresho baba bafite ushaka no kugura kamwe rwose wabegera bakabigufashamo neza cyane. Guys, nanone hari abasore bo mu karere kamwe mu Twonzi biga amashuri yose bakarenzaho na kaminuza. Ariko ikibabaje ni ukuntu usanga aribo batonze umurongo kwa diskibana ngo bashaka gasobanuye. Ntabwo navuga ko hari abiburera gusa baransebya cyane mwana. Umfollowing. Hey.